Jadi uang berbagus lah uang pemasukan mereka. Cuman bagus nih. Bukan ku aing tak dekan nyet. Dulu lah. Cun. Cun. Buting aing sarapan. Mari sama pilih kawan. Ada aja. Ala, apa? Kumangalan itu euy. Kunang euy. Pokok ya. Kita nih, Bro. Si goblok. Kalau buat mah di dieu. Soalnya Kejar budi teh. Bener di Lapar dieu. teuing aing. Kalau kurang ada ang bedog mah. Buang ke warung nyokot ya lah. Dulu lah. Kanyuk. Ke aing. Tapi tadi membawa bedog gua. Si goblok ningker hajat anjing gitu teh. Raik mah. Minta sangu ya. Menang mayan euy. Sia nih nu mauk daging teh. Dia kan eta daging aing. Sayang wah. Sia mah. Wanian teh mauk daging aing sia. Urang neneangan di dapur eta teh. Henteu Tuh ceurik atuh. Oi gaya tuh lah. tuh. Gaya.